Autumn. Kur einame su knysliuku, oi ne. Einame iki to tilto didelio gražaus, einame mes. Tikrai ne. Aš tai eisiu tikrai. Atvažiavom pasivaikščioti, o ne sėdėti mašinai. Einam iki tilto, 100%. Sporinam, kada eisi? That lady dropped the food for them. Wild ducks. Now fighting. It's gonna be fighting now, look. Why? I don't know. Two groups. Bazumas pritrauktas. Pupelis. Svetlana says, no way, we didn't go to that bridge. That's it, we finished. Finished our trip. We have to come back again. Slip level. Ja, su kateriu nusileisti. But look it. Talk to us, well, we will listen to you. Dabar va mediniai bus pakrantėje padaryti. Bridge. 3 meters left. Kas šis sakė, kad nedaeisi iki tiltų? Ką, pirštis nerodysim, ne? Nerodysim. Nežinau, kas jis sakė. Kas čia toks? Čia ne tiltas? Ne. Bokštas Eifelio. Nedaeisim, ne tilto, nedaeisim, sako, nedaeisim. Kiek čia trukom? 20 minučių? Na gerai, pusvalandį. Pirštais nerodysim, kas šis sakė, kad nedaeisim. Koksai masyvus jisai.